Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Kepala Desa bersama seluruh tokoh masyarakat, pemangku adat, Bapak Imam dan seluruh pegawai syara, Popo melebihkan Sri Surah melebih seluruh jamaah takziah, terutama nih sinina keluarga Nania Fatimun Rina tematake almarhum Pengaji Cano memuariki insyaallah sinina keluarga Nania Fatimun Rina ro almarhum senantiasa diberi ketabahan, kesabaran dalam mengingat alisungan narifam masena temataki. Tuhan terlebih kungkar mesir pungalah ta'ala termasuk hikmah na tampue sehingga alim lebina nabita na syariah kengiriasannya takziah pada to hari fapole rilalan na yewennie ya naritu mancaji pak dagaraga pacapu campa papa kurusumanga risesena keluargana yari gato marialena almarhum magai nasaba termasuk pacoba mawarai biasa ritarima riseseta ye kona coba ki pungalatala amatenga ye toro biasa ye kona betu tawe peddi nonroi atak kalupang sehingga nalorangnya alim lebina Nabi sallallahu alaihi wasallam tumacapu campak mapakur sumanga yeko angka fole ripalawangata na tuju amatenga maga yeko takka lupa tawe ko na tuju amatenga sininna jancinna agamay apalam melo rialangi tau na tuju musibah majapune na pirangi pungalatala padahal makade pangulut ta'ali karamallahu wajah ia tu tau na tuge amatenga ko sabara itarime pacoba tujuengi a'tahullahu ajrahu bi ghairi hisab ya rode cenenia apalan meloe riwala kangiri pungalatana apalan nenia dece deega gamullen rekengi fole ripalawangata. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmana nasyariakannya alim lebina Nabi sallallahu alaihi wasallam riasenge takziah sarekwam mengisininna tau angkai hadere rilalanna ya ro acara takziah wadiki pada menga ribicaran riasenge amateang nasabak magai denaga gapangaja kamina lupu kami nam makanja riasanya amati binenge dega aga pangaja lenge banna amate bawang mama delat de ni tuma talabiku ya tu amate ngenge pada wad giriala pangaja iya mitu biasa na cafa-cafa tawe ribicaran na riasanya decing Kwento pa na capa-capa ribicaran na riasenge dosa ko takkalupa ngitawi ko amatingan. Sepanjang yero rupa tawe denang kanalepo paringaran na ribicaran na riasenge amatingan insyaallah.
tuli matunru-tunru pigo itu perintah agama. Dan niat tuli matunga-tunga belai pelanggaran dari asangnya agama. Magi nang kakajajah makukwe teman talabiku sili surah salata sesa namo galun na tawe na taraktor to. Buah darat na tawe buah darat na to. Awak tak kaluba miri amatingan. Magi nang kakajajia teman talabiku fa balu makukwe halala halulu nalulu manang tak kaluba miri amatingan. Magi nang kafa kantor makukwe kwitansi 5 juta anak bawa nolok na natambah si nolok na sedi mancaji si 50 juta tak kaluba miri amating. Tapi iye ko pada mengat tahu itu terlebihku denang kana lepar di paringaran na. Nama ti buku-buku ki ko melo ki pigo iro pelanggaran aga kana cangi pungalata lari jama. Magato nang kakajajah makukwe ang kasiri surah salata macapa-capa ri perintana pungalatala macapa-capa ri sempajange macapa-capa ri berjamae macapa-capa ri decenge tak kalupa miri amatingan. Padahal to terlebih kung karma siri pungalatala iye ko pada yang ngarangi ro amatingannya mesti persiap kepada aleta mulur ya senge amatingan. Apa dena yang mana na tuan talabiku atanna pungala taala fure rasakan ngiriasangnya amatengan na campuri mana deceng angkatoy fole ripalawangan na atanna pungala taala mate na campuri ja mate matengah pigo ja bakam aja amatengan na. Ini makukeng kamu pa kesempatan na langit pungalatala de gaga pole ripalawangan ta temad dan nuang temam minasa sarikwam mengibaja sanga die ye ko pada irapi acota de gaga irasaka sarikwam mengi nyama bawa baka ye ko perlu to talabiku mari lauki ri pungalatala sarikwam mengi nale taro-taro na riseseta rigo engkata matengap pigo deci dan nyamati tujuh nariasangnya deceng. Nah alim lebihna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam simple sekali malam malada nari kumelo ki lolongan ngiro alebireng agana pagura Nabi tak ye kumelo ki mati matengap pigo deceng melo ki mati la campuri deceng nasa Nabi tak kama tahyawuna tamutun kama tamutunna tusyarun. Pak biasa ya aleta rilalan na ya atutungat tay pigo ya sangya dece. Allah kulaku kita terlebih kung karma siri pungalatala tuntu ya sangya dece. Nigi pak biasa ya alena rilalan na atutungan na pigo ya sangya dece. Insya Allah potensi besar orang itu akan mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Magi nangka siri surah seleta rialang alebira ri pungalatala matanga masempaja namati apa pas sempaja memang jana bawa sempaja 5 waktu tuan talabiku na jama bahkan sempaja sunnah nalaku-laku papule sehingga dega waktu na malikae redu inyawa na tiwi mangolo ri pungalatala banna matanga mo masempaja magi nang kapole ri palawangan na tumatatta sesa ero kolalan na masigi lay redu nyawa na pak berjamaah memang 2 tahun yang lalu ke jamaah salah satu masjid di Tandrut Tedong asalnya masjid Nurul Iman tapi ia mari sengengi masjid Pancasila engka kalau salah si di tuan lebih ku jamaahna ramalan matengangi mataja waktu buka puasa ri masigi engka jenekna ma puasa topi ko topi on romakan jae ko masigi leirat du nyawan apa airo abiasangan na tomato tak koro komelo imap pabuka pak benuai mesti na tiwi mana masigi ko mana masigi tawe map pabuka mage na tiwi ko masigi na sabak nak kita orangi ye ko buka tawe ko bola map pabuka tawe ko bola na mabela iro onron na tawe buka puasa fole ri masigi tarancangi mak berjama tau magharibi sehingga asimaturusun na kro pak kampungnya kong kami lo mapabuka tiwi bani masigi
30 menit riolodena pana sempaja magharibi tawet tamana waktu buka engke ceramah agama. Koniro to matalabikor matangangi maringkalinga ceramah agama mataja waktu buka ri masigi ang katopa jennena ular ramalato pinamate kira-kira magana lebira. Maka de panitia masigi koro yana rona sa tahu almarhum ustaz luar biasa memang topak beri jamaah. Ye kode gaga na sejok ka masigi duan rupa itu. Ye kode na su saliwa kampo malasay. Ye kode na malasa masu saliwa kampo. Asalang ang kamoy ko kampungnya deto na malasa mesti ka kumasigi. Nala taro-taro na ri pungalatala matanggangi kumasigi. Coba. Tapi tong talabi kung karama siri pungalatala ang kato atan na pungalatala matangap pigoja matangap magke botolo na mati. Mega ita gare ko televisi pia. Matangangi mo minu balo pulosa mati mak bampangan bapan agi pada na laku-laku tawena ni nafa biasa rilalan na atutungan na maka potensi besar kematiannya demikian sehingga naloraki alimalabina nabi tak pak biasa ale tak pigo deceng alaku-laku ki insyaallah ya matu tu keadaan tak waktu tak mati dan ni ajak tu tak capa dia senge deceng. Sehingga ria agama tak tong terlebih kong karena seri pengalatal dena pa aja tidak buka yaro kesempatan tak peluata untuk sapa yaro decengero pada na deceri papole yewon ni pa cenya pa ato ga dece de menai pa maka dale malabina nabi ta sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu mithlu ajri nigi salai jama-jamanna kesibukanna waktu istirahat na jokat turugi tau mate matazia rialangi apalangi yaitu tawe rialangi dece pole ri pengalatala pada apalan nya dece na lolongang itu amatingangi siaga dece na lolongang itu amatingangi maka de pengutali wona de gaga bulir rekeng ngegana aro apalagi pak eko asu amatinganna nei pasalenga jama-jama kesibukat turungi tau mate maka de nabi tak mapada lona ko masidak kaki sek di bulu ulaweng aro dena fajul ditabuka kesempatan untuk lolongan ngiro rio ranuna pongalatala ri apa polingan na ria sangedeci pada-padana ya ulangnya tong talabiku ulam muharram ang kasikit tu ri ulam malabi fole ri sare aire egahana ulam malabi termasuk ya ulam muharram ya ulam malabi. Betuanna sinin na de ceri jamari lalan na ya ulangnya memiliki keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Cuma mega mi pole ripalawangat tadi na pahangi. Itu sir ulam muharram kadang-kadang malada na nini. Malada na tahu. Awak nasangnya ulam maja. Nasangnya ulam makera, nasangnya ulam macilaka. Terutama teman terlebihku as-sonomporang ulam muharram. Ni kamu pukul kampung ini nama Surupahai. Bahasanya ya tahu teman terlebihku as-sonomporang ulam muharram aswaha. Pada kita ini, yeko makawita so satu tosi. Ada sedikit perbedaan. Jadi masalah itu. Aswaha. Jadi terancas ya aswaha lalana ye si taungi. Terancang. Dia namelo mapamula matana aswaha. Apa asonompor ulam muharram dia namelo meli agaga dia namelo lecek bola dia namelo mapa buti dia namelo sale kampung magai maker nasang soma cilaka soma ja padahal siaga suaha lalana si taungi pak kami nak cede apa aha lalana si ulangnya na 10 2 ulang apa kali 10 2 40 arwaso dia tu melo maga-magai ro apa ya semanangnya maja suaha mananya kami nak cede 40 arwaso berarti siula si tengah lebih cede apalagi tu terlebih ko ya kumaladat to ni nak kereket tahu esona tak dana ke posina ai pada salama mega to ro pole ripalaungan na tumo ta seta na setoya sumajai ro esona tak dana ke posi padahal makare guru tak koseng kaya tu esona tak dana ke posi so kanja to ya tu si tongan-tongan na apa tabayangkan ni gare kodena fa tak dana posi tak pungalatala
Mapamula riolo bunga jaji tak letu makuk ke dia pagaga posi tak dan kira-kira iga marji. Engkan atau dia napa aja tiri renrengi posina. Dia napa aja renrengi riwe posina tudangi mata zia mapa ko engkan iro posi tu li urusu mopa. Maka aku mureke na sa posi dia pana tak dan. Jaji tu syukur mata ko na tak dan pongalata. Na iye mega to makaraga gitu talabiku. Siulah tu sita kalalana sitaungnya berarti siulah sita ngaso tak ada na keposina siulah sita ngaso na poro la muharra telumpulan lebih lalana sitaungnya dia to melo mega maga. Padahal maka dia bicara na akorangnya maka dia pungala taala inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Nah ia bilangan na ulangnya risesena pungala taala Isna asyara syahra 10 2 ulang lalu nasi tahunya fi kitabillah apa kau ni ketentuan apa Allah Ta'ala 10 2 ulang lalu nasi tahunya pura tentukan yang Allah Ta'ala Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumadil Awwal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah 10 2 ulang nasa Allah Ta'ala lalu nasi tahunya maka nasi Allah Ta'ala lalu nasi tahunya 10 2 ulang minha arba'atun hurum angka apa ulam malabi termasuk apa ulam malabi ulam muharram nasa pengalat ulam muharram ulam rajab ulam zulqa'dah ulam zulhijjah satu pendapat nah iro ulam zulqa'dah teman talabiku idi oge mega toiro niniri pak nasanya ulam tacipi apa nacipi dua lebaran idul fitri na idul adha dia na melo mapaboti tayo ulangnya pak macipi gerek dalek na roboting padahal magia ko mapaboti ko letak cipi na melo mato cipi kadang-kadang tuh talabiku angka biasa mate kang ada kung carana dia ni tapere ro gagustas na mapako mema je kajaja kare sapo ko nasange masu sompo asor tadana ke posina dia ni gale sudah tumako ko karena sebali bola ko menre nasa Mekkah asanompora nasa ulam muharram malasa mikumero nasar dia na paja tifusa pe ko kicarana dia na kajaja mapakro na sabak pahanna tawi mapakro keyakinan na iro pengalatala tuan talabiku ribicara na yasang ada sekursi ya tu puangnya tagat tungiri kapam masakna atanna monro ana inda zanni abadi bi itu ya nasa pengalatala tagat tungari kapam masakna monro betuan na ye ko angka pole di palawangat taatan na rupa tawe atan na pungalatala tima ka pamajalo ripuangnya ye tu jai na bira pungalatala tu tapi ye ko baca ki mapak kalulu atau tima ka pamadece kilo ri pungalatala insyaallah tuli dece na biran pe ko carana dina ka jajatong mapaku ana sabak mapak kor pada kapana tawe apa kalulu atau ki makrede na pakalabi pungalatala dena wading ipakatuna aga gana pakalabi pungalatala sebaliknya detona wadi pakalabi aga gana pakatuna pungalatala basani ulah muharram tuan talabiku ulah na pakalabi pungalatala yerogi sesa tabe kadang-kadang melo betua bontu kullu yero makade haram muharram haram maja minu balo haram maja mapangadi haram maja minnau haram maja mangkalingan ni ulah muharram nasa maja padahal dena yang mana na wirid kada harange maja ya ku makarete tanah haram makanan ya Madinah loki makada yero makanan ya Madinah kampo maja na yero marisange teman talabiku tanah haram makanan ya Madinah tanah malebi yero Masjidil Haram ya rega al haramain masjid ko Mekkah masjid ko Madinah loki makadero masjid ko Makkah masjid ko Madinah masjid maja apa angkaya ke tanah haram Masjidil Haram padahal masjid malabi onro lebih na tuan talabiku cicangi masempaja tawe ko masjid Makkah we kasiratu pasabbu tawe masempaja ko kampun na napapada siratu sabu ye ko siratu sabu tuan talabiku ye ko kalima mi masempaja sesusiwan ni ye panawadi lairapi siratu sabu ye ko annapi pulona tahu nama sempajang napa cica tahu mas sempajang ko Masjidil Haram annapi pulona tahun ye ko kalima tahu mas sempajang ko meros sesiwan nimi maghribi isya subuh roro asra ko mana Masjidil Haram
we kataluratu fi taun na masampaja ko kampota napa si susiwan ni masampaja tawi ko masjid haram. Itu sabak na may gaji salah-salah ko pole ni Makkah pole ni umrah lesu kampo na istirahat masampajang salah pahato siya. Waktu na lumin re Makkah la ilaha illallah fatu haji masampaja fatu holo masjid namu pa iman abit tato magin nonno pole Makkah la ilaha illallah ibati kutu itane matu mari masampaja pengaji na sepura ni pajinnya aleku ku Makkah ye iko na mu jungkir bale alemu masampaja de pa mu pole Makkah masampaja de to mulai pa pare sampajaku haji salah pasan nai iye iko sengka de ga agama pakor komi wajo kita mega. Jadi teman terlebih ku dena yang mananna yatu werek kada harangi werek kada majade kadang-kadang pada ni yang muharram malebih lo sikit buka sejarah teman terlebih ku lo sikit buka sejarah egana nabinna pungala taala surona pungala taala salama pole risusah temaka makai rilalang ulah muharram terutama wani teman terlebih ku 10 pun ulah muharram as-sumal bilad. Iwan ni. Nabi Nuh alaihi salam pura lolongan lempe raja patapulo waninna dena kena petubusi sed dilino lempe dega ka salama ir watue bana pangulta Nabi Nuh si bawa tong kemende ri kapalana iparape kapalana pangulta Nabi Nuh si bawa tong angkai matappa rialena ulah muharram nakajaja. Pagulutan Nabi Yusuf alaihissalam pura diterungkus dia rumah gau bawang lepai pole di penjara ulah muharram kejadian. Nabi Ibrahim alaihissalam pura dituno api di dia rumah gau bawang Namruz ibasalama po ngalang taala pole di akan ri api ulah muharram. Pagulutan Nabi Ayub alaihissalam itana malasa tu terlebiku ibasawi ri po ngalang taala ulah muharram. Pangulutan Nabi Musa alaihissalam pula rilelu riset dia rumah gau bawa dia sengi Fir'aun binase Fir'aun si bawa wawanna salama pangulutan Nabi Musa si bawa Bani Israel wawanna ula muharram kajajian aro egana nabinna puang Allah taala egana surona puang Allah taala salama pole risusah temaka makai magatosi na idi mega makarekengi. Jadi teman terlebihku ye kong kapole ri parlawangat ta teman tuai engka totona anata ye ulah muharram namelo na masiga iroburane apa buti ni aja tata aja capu ulah muharras pak buti maka kata orang ije saya itu mantaji masalah ro amana sama apa ko ya itu mantaji masalah pak itu kapata dia ni betul tuli keyakinata tuli maka pamajaki lo ripuangnya jatuh anak bira pungalata riseseta teman terlebih ku ini teman apa ye ko angka waktu malebih mapakro agami sipato si tongan naro ijamah rumusnya ya tu pak ye ko angka waktu malebih mesti angka parenta malebih itu rumus itu. Apa namu maga lebih na waktu ko dene ijama yoro deceng angka ase sumpungan na siba waktu malebih deto gaga deceng nan niya alabira rilolonga tabe asujuma barsengan ni riseseta sayyidul ayyam pangulun na sinin nasuh ye asujuma tapi namu maga lebih na tuwa terlebih ko asujuma ye ko deceng na parentangannya ale malebih na nabi tarijama ria sojuma dena rijama deto gaga deceng nanya alabira rilolonga aga deceng na parentangan aga mata tuan terlebihku nariko lelolongan ya sojuma panguluta Imam Al-Ghazali ondo na pakalebina sojuma mapamula arawinna kamisi napa boleh memen ni yero deceng ke sesumpungan na si bala biran na sujuma matobak kanuku memen ni nasabak ye tu atobak kanukue na lorangi guru ta tu talabiku ta
telu waktu, telu aso lalana si minggu. Aso Kamisi, aso Juma, aso Senin. Ye. Telu. Ye ko dia tak toba aso Kamisi, aso Juma. Dia tak toba aso Juma, aso Senin. Telu. Ye to si tahu si sama ko ke katelu mi mat toba si tahu. Nama kadai tu Pandrita tak lebih mi tu malampe gemak na tahu daripada malampe kanukuna. Magai ye ko malampe kanukut tak mega aga wajib terancang. Cemme wajib ki, cemme junnu ki. Ye ko angka koro tamo talabi ko ro sipato mafica sinin na lanro ale nasabari lampe na kanukuta na deni mafica dena sa cemme junnuta. Ye ko dena sa cemme junnu na tawe berarti de to na sa sampajan aro bahayana. Majenne siki ero abis sangan na lima ya letu si kue termasuk rokon na jenne ye ko nasabari lampe na kanukun na tawe angka waddi mafica kor nasabari lampe na kanukun na dena mafica dena sa jenne na tawe ye ko dena sa jenne na tawe berarti de to na sa sampajan ero bahayana. Sehingga makanya gurta lebih itu malampe gemak na tawe daripada malampe kanukunna sehingga waktu tak matobak kanukul na si minggu telu ngaso aja na telu katelu itu matobak si tahu. Pengutai Margasali mah pamulero kami sore na pakalebih memang na toba kanuku mati pegema. Kemudian wandina Juma baca surah Yasin, baca surah Kahfi. Niki baca surah Al-Kahfi wandina Juma ya rega sona Juma ya dampangi dosana si tahu. Kemudian Elena sona Juma isunnakan ngicemme sunnah Juma. Uniakan ngicemme sunnah Juma. Carana tuan terlebih kulih fica kimana sinin nalan roale. Sinin nawe tati ibake cemme le iniakan ngicemme sunnah Juma. Asona Juma sinin nawe tati se di dece si tati we se di dosa ta ilolorang ngiripuangi. Apa angkat tu cemme apa namu maga ti cemme toki tapi dena niakan ngicemme sunnah. De gaga lolongan apalan dece. Aro. Kemudian ngai sunnahkan ni makele-kele jok ka masigi. Batuan nama siga ki jok ka masigi sejuma. Ribicara na hadis saya tuan telebiku nigi mele jok ka masigi sona juma mapada ko masjid kay onta. Ni mundrin na rumah pada ko masjid kay sapi. Mundrin na rumah pada ko masjid kay bembe. Mundrin na rumah pada ko masjid kay manu. Ye ko matanga jok ka masigi sona juma mapada ko masjid ka menit telo. Ye ko menre meni fakatobay na patama masigi telo ampuro meni nasidaka. Waktu terlebih ku risisi tak itu boji ti masih dekat telo amporo apa ti matanga kita masigi. Are gimele si jok masigi tapi matanga tama lepa mitiolo ku ti yawana bola. Lepa miolo yawana fo ngaju. Kemudian tama masigi teman terlebih ku le sunna kasilisa kiolo jiji mamulange. Bicara agama benenge ni sangi tawe decenna angkana palanna jiji mamulangi rima sige sona Jumat terutama malotengi pada malaga tawe pada milomana monro jiji mamulangi aro itu si soro-soro ke idina mage deni senya palanda deni sade cina. Kemudian tuan terlebih kemarin kalinya ki katoba matongang-tongang ajak lah ini akan ngipole ribole lo matinro. Pak kadang-kadang tuan terlebih ku engkau baju mana sa cakarudu ka tapi kopi matu masih gima katobo kita we watinro. Lepak dosa jumana na ye kia tuan terlebih ku dega kapalan. Kecuali nare kemarin kalinga ki katoba deni sedingin atau matinro tapi ko yatung kay mo memang ni pole ribole lo matinro maring kalinga katoba ke ceritana. Apa kemarin kalinga ki katoba na matengangi jala ro katoba nagala ki tinro loni agay. Iko takabi memang ni sida peta maka ye patatadu kamatu nono bi pakotobay berarti tanya ka memang ni. Terlebih kung karena seri pungala taala ye naro deceng engkai se sumpungan na si bawa aso malebih namu magalebih na so juma ye ko jok katawe majuma na tomatin romato idi dega galebih rangi lolo dega ga deceng tawe mi lolongang. Ular ramalang yang kedua ular ramalang sayyidus syuhur pangulun na sinin na ulangnya. Ia panay lolong ala birat mo talabi ko kuy papole deceng kasi sumpungan na siwa ular ramalang. Apwasay ri asoy as sampajang at taraweng riwon ni.
Namo maga lebih na ular ramalang iya ko to manre tangaso mematin roy ko wani deto gaga de ceng ilolonga ama ko to ni ulam muharram iya ulam muharram to talabi ko ulam malabi iya foler ye pae ulang di 10 ulang saliwan na lebiran na ular ramalang tapi namo maga lebih na ko de ni jama de ceng kasih sumpungan na si bawa lebiran na ulam muharram deto gaga ilolonga. Ah, sekarang aga perintah agama itu terlebih kung karena masih pengalata lain na ulam lebih ulam muharram. Secara umum sinin na deceng ijamai rilalan na ulam muharram na fakal lebih mana pengalata. Iya. Terutama puasa. Maka Nabi ta afdalus siyam ba'da Ramadan. Si kanjak na puasa na tawe. Saliwan na puasa na ular ramalang, iya na dito puasa na tawe rilalan na ulan na pengalatala ulam muharram. Dia na gagacaw lebih pak. Iya koloki pamegay puasa ta puasa sunnah, iya na ulam muharram ta pamegay puasa ta. Terutama wani, mamari pada mau puasa muki wani. 10 umpona. Apa dia na tu topeng apa situ? Iya kau dia tak puasa lagi wani topeng apa sih? Apa ondro lebih na ya puasa wani pak. Na cerita guru ta Aliafi An-Nashiri si dito pandita Riolo Batu Ariolo maka ni guru ta Aliafi An-Nashiri iro ya abiasa ngekku de na paja timapan reka tapi mapadi ka aro de na tama kelapa itu biasa timapan re agak sana tumas aja nai ne guru ta tuma pedi iya masa hore panreki biasa tu masa gena balsana ye kasi keluargana pengaji candong alhamdulillah asa genangan na miro nobiki na panreki apalan na rumah panre na dia keleturi almarhum menurut gurta Imam Nawawi dibolehkan ye ko angka foleri palawanget tay amatingeng na masa gena moki teman telebiku asidakka ki termasuk pasidakka kami na masigai terima mapanre. Yana tu nang kacara mapak kue riseseta idi masagenai. Aja teman lekeng ni perlu tomateta. Iya kong kamu waram para kasi riseseta. Apa dia nagagalalan na pigo deceng. Dia nagagalalan na alena masih dekat. Dia nagagalalan na alena mapanre. Idi manipat di mondrin na iye. Iya kong masagena ki. Dia na marigaga mapanre ki taniakeng nya apanre tak letulo di tomateta. Kadang-kadang karena nak marimundi melep perlu na dito matena gana galungi salengan ni engka pangempang la ilaha illallah ni warak ke matena kasi dek mana kana pandre dek mana kana sedekah yang diniatkan untuk orang matinya ia miru bawa nalo upa ia kumhure malep tawi no bi Pak Ima bacanya 2 sibaki napa di kantong Pak Ima 5 sebu mi balat tu dito matena. Biasa ya bida Pak Ima kung kataruntung apa karo Pak Ima tapa aja kerak isi lalona. Iya ko makade pun nana bola magi mo kerak Pak Ima cana aja ya kerak tomate mo kuburu kerak. Magato sina kerak tomate ko kuburu makade wilem mo na nyawana anakku mondri luan nagalu salengan na 5 sebu bawa na kiringa ka. Taselan itu. Iya ko to masagena mo to talabi kung karma sila pengalatan din mari kaga. Ah, yero guru taro yang menarik dia nama masagena macipi. Iya. Aga na pandre ro guru Aliafi An-Nashiri bere-bere mi kasi nasaba yeto mi ro fakulena bere-bere mi tina pandre soso awa imeto mi ro fakulena jadi ternyata pada yasangi mapandre yasangi masih dekat namo holo-kolo mi tuko ipandre ini akan ngisi dekai pasti dekat to bahasa tai di Pak Padar iya ko tasak na otit tak sanggarakan na tapangka manu manda aja na tanan na tanya kemana usi dekai wolo-kolo na pungalata la manu paningnya makre maga na pada ko bali dar ko male roti ko sidekat to ga lebih palumpo na pasti dekai yan de mino di paring kalingere timoli timpoji male otin na to apa pada menceng itu kya don onro fadine ro guruta yero kasi anrena assosona roti rakko mi tinandre kasi garugu roti rakko na ero sesane ro roti rakko yena ro na pada punga guruta napa na pandrengang bere-bere oh sos tina pandrengang bere-bere mabang oh sos tina pandre bere-bere
garugu roti rakum itu napan ring ngakasi nah dia akan pasti dekah. Tapi pengalaman neru gurta nasa ko ulam muharrangi terutama di 10 umpon ulam muharrang perbadana wani pa ya ro bere ti upan redena melo manre tay seolah-olah na sanapitangnya di seseku makadawe namotu awata bere pakalabito ulam muharrang terutama 10 umpona dena melo manre majami lo na kemakade namo bere ma puasa to demi gaga coba panre bere wani pa bending kita panre bere wani nanre berarti bere betah itu de to wakada to de na puasa wani to betah canne de wakada ya bere to mi wasan. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ye ko angka to melo pamegay puasana saliwanna puasa ramalat tarolalo ni pamegay rilana ye ulam muharram de nagaga caukanja puasana tawe puasa sunnah na tawe rilana ye ulam muharram. Nah, itu perintah kebaikan yang pertama. Mamuari pa ilakulakunna jama yero mate ki matengaki ma puasa ni redu nyawata masya Allah luar biasa. Maga na kira-kira balloner ro. Aga je sana. Balloner bicaran na tahu akadwi po matengangi ma puasa na mati. Matengangi mengaji na mati, matengangi masikiri na mati. Joka makuluhu Allahu kubolana yano kuluhu Allahi alena tu macam mati alhamdulillah. Tapi maga na kira-kira jana ramper tu matengangi buto na mati. Lawa nauzubillah. Matengangi makke buto na mati na kalalay pa yung kalinga pa. Letu anak apo taro de na pa jati masiri men kalinga kariya na tu anak matengangi buto tu matuan na mati. Iku matengah ki mapuasa na mati ne dito nulim male taro no pungalatala matengah mapuasa ko jarang ijamat mo terbiku takro. Yang terakhir aga pide na lora nabi ta ilaku jam na yula muharram na lora ngi ipamege fasidekai i napas sagena asa tomo tariolo yana tu wani pa migalada to malibaki aga je sana patavi migalada to malipasero migalada to mali aga sanaro pasari magay carana to matwa tariolo kasi machifi fakkalinonna makurar risesena nalomelo to kasi masyidak kamelo to kasi mapasagena malini agaga masempo na marwa aga masempo na marwa yenaro dendero pacabalay fatafie pasiroe cuma anak nak marimunri dia nak pahangnya katane ro tomataro makadero boleh aga geriolo nasida kami napas sage nami tomatata iya ale na timali patapi ale na matom mali patapi ale na matom buru-buru tau timali patapi ulam muharram mali si patapi asa ulam muharram si mali si patapi 10 ni pitu patapina tagat to ko boleh dega na birang pajebawa ni mali patapi ulam muharram wadi mokim mali ulam lenge iya ko tanyakan itu talabi ko mapas sage nangi nasaba ye tomi ro pakuleta dena marigaga tapi ukabang makko ko pa tidak efektif lagi batuan na dena malad matukan na iko patabi pasero lo ya apalagi ko bubu pitun rupa mimelo ya pas sagenade na malad matukan na maging kamana na bubu na tahu ipendre kang imatu bali bola bubu pitun rupa maka de bali bola ta aga tu lo kaga si mapas sagenen ke bubu pitun rupa ko maka de bali bola ta ya aja na ya asara rupa na bubuku Abu tambe nasa duria si bawa panasa de sinalaku bubuta riseseta ide masagena itu talabiko de na marigaga ko meli mabubu pitun rupa bali bolata yei di accoto pitun rupa ki accoto pitun rupa ki akonro pitun rupa ki harga masagena si duit atau talabiko karena masih di pungalatala aliki motoro pitun rupa napatas di kangero tanah malipuno lu tapi kiri ki seminggu maka de gurta Sofyan At-Tauri 50 ni tahun na uparate ya hadese 50 ni tahun na gurta Sofyan At-Tauri 50 ni tahun na uparate ya hadese asalang ulam muharram iti mapasagina ka ti masidaka ka ti mabere ka terutama 10 ompona selama 50 tahun urasaka denang kana macipi pakalinoko pengalaman rohani na gurta Sofyan At-Tauri jadi wadi matu pak perhati kamu na puli di pala mangata di na melo lepe keregi na
Dia na melo lepa indra na pak dia pernah lepa indra na malas indra apa sagena ke ulangi sida ke engkama na poli ripala wangat tak tuan terlebih kong karma sir pungalata la dia na melo genna palolongan na apa sagena ki tarasakan guru tak 50 ni tahun na parate asa ulah muharat ma apa sagena oi selama 50 tahun na sedena kana macipi pak kalinoko ari gitu mata lebiku engka poli ripala wangat tak mega je pak kita mata ulu gana molopo mana usahana molopo bolana molopo otona molopo benena molopo mana tapi dia tu lima susah tahu cuma pada dina ya berarti mah kurang mapasagena atau bansani ye ari gi pak tina juncu abala cede tingka balai ma juncu apa sagena ki masiga apa iya tu aya setengah pasagena pak tol lah abala engka pura wonre macarama pak 2 tahun yang lalu komaroke iya rumah ngobi pangaji topang asana pangaji taupan tomaros tapi komaroke monro napi pitu tau sogina ya rawatu ya apa ni masigi na bangu cilalena ya pangaji topang napi pitu tau sogina lebih ni apa datu tau na fenre umrah gratis kebetulan ya ramalange Andrita Ustaz Ramdanil sana erwa sekolah gue singkat tapi kutan dulu tidak monro alena si jok macarama utane magaga moro keti pangaji topa makukui nasa cina pato nasa ustaz gana nasa to nala duit 10 juta 20 tapi nak bibami nasa yermalan utane yerwati patu na melo usalai maka pangaji selamat ajama ya sidekange timapa sagena agame mana bira pengalatala koi di nasa cina pato luar biasa sini nasa jancin agama risesena nasa tumapa sagena timasile ke pura mana nu rasakan yo kok kakak bicara na agama na iya pasti dekai ma pasagene patola bala malewa ni na sura saka ustaz purna semakan refi ku jumpandang kebetulan nasa engka beto bola ko ustaz bali bola aku sebelah kiri pas bali bola aku sebelah kiri nan refi magi nasa na pitanya roja kasuana puange iya ro api lutu nan re bali bola aku nasa sebelah kanan ye ko akal melo pake ye pona wadi lecce ye ro api bali bola aku sebelah kanan ko capu fi bola aku pak bola aku tengah bola aku bawa matingka salama nasa bola aku kiri dan kanan capu mana nan reapi hera mana nasa tahu maka dia agar baca-bacaan nasa paji na lalu ngawartawangi maka dia paji aga baca-baca ta aga padungan tawi nasa dega aga nasa baca-baca aku na ya na tu nasa dega sekolah aku tamma mana sang SD totoku mi manca jito sogi cuma pura lalu ko saboda culiki maka dia pasti dekai apa seganai patola abala yemi tu nasa tu jama ye di pato terlebih kon karma sir pungalata la piku carane de kadi na juncu ro abala pali warke ilaha illallah apalagi ko bene mereka paja salama ibu oh ibu ya sang itu maja ko lakai mereka lebih betu jana ko bene mereka lebih mu lakai mereka cede daripada ini bene ba maka di gurta ye ko menre ko mbose di bola na mo magaraka na lakai na funna na bola ye ko mabas samoy bene na funna na bola enre ko kuto bola demo malupu ya tu mana kade to malupu na maseke lakai na coco na maseke lakai na tapi bene na panna sunna mabassa kala mana na pacal lira ko andre tapi ye ko menre ko se di bola na mo magabassa na labona lakai na funna na bola ye ko marakai bene na funna na bola ja lalu mabani ko tu bola de ta malupu mu ya tu mana kamu lubukin nama basta mula kan coco na basta lakai tapi panna sunna maseke tapi dia agak coba eko bene maseke lakai mereka sempurna na penderitaan wah angkat tu biasa tali waliwa wei bati seke ya sang maseke bene na mereka pilakai na mau makin rumah dompet tu pada salama ibu oh ibu ya ko toto tangka laketa tina sulapi dompet na kunci bawah ni dina maka ada dosa ki famino ki sana tapi kalau perengi lo dampas sigi ada aja memang tak lepas sangi lima na laketa ko dia ada pengeka bapak na dan pengeka magami mengidea dan pengeka yolo aga memang je dosamu biasa tu tadi duit ko dompetmu bapak na cana tu tuyul malai ya malai seke to terlebih ko nigi lakai mabassa ko benena mabassa ko label anakna lisa bolana mabassa to pengalata lamalangi dale itu rumus itu sehingga makanya Nabi tak mawassa ala iyalihi nigi mapasagena lauri lisa bolana pada wani ipa segena toy dalle dari pengalata lalan na yero taun amare teman terlebih kong karena mesir pengalata la ye kami na cede pak ye dua deceng
na parentangnya Nabi tari jamar na ya ulam malebiye sehingga Allah kulakun tak tijamai insyaallah nalai mati taro-taro na pengalatala riseseta matangato kipigo deceng. Dan satu kesyukuran ye ko angka pole ri palawangat tak mati matanga pigo deceng ifasito kong mati ri akhirat si bawa to deceng nan nia ritaro ri ondo na to deceng ken ro mondo ondo na to deceng ri akhirat ye na riturila la suruga famasena pengalatala faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna an-nasa naqira. Baik, barangkali demikian wabarakatuh.